Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada pada hari ini, Rabu 5 Mei 2021. Ya, senang sekali rasanya saya Faris Alsyam dari Tribun Timur, Studio Tribun Timur, akan memandu jalannya acara spesial kita pada hari ini di Rabu 5 Mei 2021 dan 23 Ramadan 1442 Hijriah. Nah, jadi hari ini kita ada acara spesial yaitu live audisi Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Baik, seperti namanya, hari ini kita akan audisi para Qori dan Qoriah dari berbagai daerah di Sulsel untuk mengikuti Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Baik, peserta yang akan tampil hari ini sebagai informasi ada 15 Qori dan Qoriah dari berbagai daerah. Mereka adalah 15 dari 50 peserta yang telah lolos seleksi lewat video yang dilakukan beberapa hari lalu. Nah, 50 peserta ini akan mengikuti live audisi untuk diseleksi menjadi peserta terbaik yang akan tampil di babak final pada 21 Mei 2021 nanti. Baik, sebelum kita lanjut ke live audisi, kita sapa dulu Dewan Hakim yang sudah hadir juga, Dewan Hakim kita yang terhormat yang siap menjadi penilai atau menjadi juri bagi adik-adik kita yang akan tampil hari ini. Yang pertama, kami sapa Ustadz AS Kambi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadz AS, ya, selamat. Ya, selamat kepada adik-adik peserta yang sudah dinyatakan lolos 15 besar untuk mengikuti seleksi berikutnya. Baik. Kemudian ada juga Dewan Hakim kita yang kedua, Ustadz Nur Amal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik. Apa kabar Ustadz? Sehat hari ini? Ya. Baik. Mungkin mau disapa-sapa juga peserta kita hari ini, Ustadz? Ini anak kita, adik kita luar biasa, jadi susah menggambarkan kata-kata. Saya serius menyimak ini, sudah siap menyimak gimana yang terbaik. Baik. Insya Allah beberapa waktu ke depan para adik-adik kita, khususnya 15 yang akan tampil di live audisi hari pertama ini akan menampilkan yang terbaik untuk hari ini dan bersaing secara sehat untuk menjadi yang terbaik pada Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Baik, Dewan Hakim yang terhormat dan peserta yang saya hormati pula, di list kami hari ini ada 15 peserta yang akan tampil. Izinkan saya membacakan dulu nama-nama adik-adik kita yang akan tampil hari ini. Yang pertama ada Miftahul Huda, kemudian ada Muhammad Yusuf, Rahmat Hidayat, kemudian ada Aan Andriani, kemudian Nur Amalia, Yusawali Amir, kemudian M. Syafiq Ramdan, Muhammad Adlin, Salsabila, Arbianti, Haryawan Haris, Naufal Fausan, Ahmad Fatir Wajdi, dan Aulia Al-Husna, dan terakhir Muhammad Imran. Baik, sepertinya para peserta kita juga sudah siap, terlihat dari layar kami di sini, semua sudah siap dengan wajah-wajah yang ada yang tegang, ada yang santai. Baik, Dewan Hakim yang terhormat dan peserta yang kami hormati pula, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai dengan live audisi Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Untuk peserta pertama, kami akan mempersilahkan Miftahul Huda, peserta asal Makassar, untuk tampil membacakan surah-surah yang telah ditentukan sebelumnya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Miftahul Huda. Assalamualaikum Miftahul Huda. Halo. Baik, sepertinya masih ada gangguan dulu, kita tunggu. Baik, sebagai informasi Tribuners, Dewan Hakim yang terhormat dan para peserta, acara ini terselenggara berkat dukungan dari Bapak HM Aras sebagai Ketua DPW P3
Sulawesi Selatan. Jadi acara ini merupakan piala bergilir yang kali pertama dilaksanakan pada hari ini atas dukungan Bapak HM Aras, SPD MM sebagai Ketua DPW P3 Sulawesi Selatan dan juga anggota DPR RI dari fraksi Partai P3. Baik, lomba ini memperebutkan total hadiah hingga 50 juta dan sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya telah dilaksanakan audisi melalui video, kemudian dilanjutkan pada hari ini mulai 5 sampai 10 Mei nanti akan ada live audisi seperti yang akan kita laksanakan sekarang. Kemudian pengumuman peserta yang masuk babak final akan diumumkan pada 20 Mei 2021, lalu babak final diselenggarakan pada 21 Mei 2021. Sementara pengumuman dan penyerahan hadiahnya akan diselenggarakan pada 22 Mei 2021. Baik, kita sapa dulu Miftahul Huda. Kita sapa kembali. Assalamualaikum Miftahul Huda. Halo Miftahul Huda, suara saya kedengaran? Yes, Ustaz. Oke, baik Miftahul Huda. Miftahul Huda diberi kesempatan untuk tampil pertama pada hari ini. Sudah siap? Insya Allah siap, Ustaz. Baik. Baik, Dewan Hakim yang terhormat, para peserta, kita persilahkan kepada Miftahul Huda untuk tampil pertama. Silakan Miftahul Huda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Baik, demikian telah tadi penampilan dari peserta pertama kita, Miftahul Huda. Masya Allah, suaranya luar biasa sekali, membuat kita semua merinding yang mendengarnya. Baik, terima kasih penampilannya, Miftahul Huda. Sebelum lanjut, kami ingatkan kepada peserta, jadi
waktu untuk live audisi ini 7 menit, dan alhamdulillah tadi peserta pertama kita Miftahul Huda mengaji dengan waktu 7 menit lewat sedikit, jadi tepat sekali waktu yang diberikan. Jadi kami harapkan peserta lain juga dapat menyesuaikan dengan waktu yang disiapkan oleh panitia. Baik Dewan Hakim yang terhormat dan para peserta lomba tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Sebelum lanjut ke peserta selanjutnya, mungkin dari Dewan Hakim, Ustadz Askambi ada yang mau disampaikan sedikit terkait penampilan pertama peserta kita sebelum lanjut ke peserta selanjutnya. Pak Ketua Dewan Hakim, silakan. Saya mantap. Baik. Baik, Ketua Dewan Hakim mungkin ada yang mau disampaikan sedikit sebelum kita lanjut bagaimana penampilan adik kita tadi. Alhamdulillah, mantap. Baik. Baik, semoga ini bisa memotivasi peserta-peserta selanjutnya. Baik, Dewan Hakim dan peserta yang terhormat, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada adik Rahmat Hidayat, kita sapa dulu. Assalamualaikum Rahmat Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rahmat Hidayat sudah siap untuk tampil hari ini di live audisi? Baik, sepertinya sedang mempersiapkan diri. Baik, langsung saja. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Rahmat Hidayat untuk tampil di live audisi. Silakan Rahmat Hidayat. 1, 2. Baik, saya ulangi, silakan. Silakan Rahmat Hidayat. Bagaimana suaranya. Pak? Sudah masuk suaranya? Masuk, suaranya bagus. Alhamdulillah, silakan. Sudah bisa dimulai. Silakan Rahmat Hidayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Masya Allah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Insyaallah. Demikian Dewan Juri, ya, Dewan Hakim yang terhormat dan peserta Lomba Tilawah Ramadan Menuju Ka'bah. Demikian penampilan dari peserta kedua kita, Rahmat Hidayat. Masya Allah, suaranya juga bikin merinding. Rahmat Hidayat adalah peserta dari asal kota Makassar, sama seperti peserta pertama kita tadi, Miftahul Huda dari Makassar, kota Makassar. Baik, dari kota Makassar kita menuju ke peserta selanjutnya dari Kabupaten Bulukumba. Kita sapa dulu Aan Andriani. Assalamualaikum, selamat sore Aan Andriani. Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz sebentar aja suara, soalnya lagi hujan di sini. Iya, alhamdulillah suaranya cukup jelas. Cuma kameranya Aan Andriani bisa dinyalakan. Aan Andriani kameranya bisa dinyalakan dulu. Baik. Baik, Aan Andriani ini
Dewan Hakim yang terhormat adalah peserta asal Kabupaten Bulukumba sekaligus peserta Korea pertama pada hari ini. Baik, Anandriani, sebelum lanjut bisa diperkenalkan diri dulu, mungkin asal sekolah, kemudian asal daerah, dan silakan dilanjutkan untuk live audisinya. Silakan, Anandriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anandriani. Kalau sekarang lagi kuliah di UIN, tapi baru semester 2, asal Kabupaten Bulukumba. Baik, silakan Anandriani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Host masih mute, host. Baik, demikian tadi penampilan peserta ketiga kita dengan nomor urut 4, Aan Andriani, dari peserta asal Kabupaten Bulukumba. Luar biasa suaranya juga membuat kita semua merinding. Baik, langsung saja kita lanjut ke peserta keempat dengan nomor urut 5, ada Nur Amalia. Assalamualaikum Nur Amalia. Assalamualaikum Nur Amalia. Mic-nya dinyalakan Nur Amalia. Mikrofonnya diaktifkan Nur Amalia. Baik. Halo. Halo, Assalamualaikum Nur Amalia Putri. Sepertinya ada Indis kita yang merah Nur. Oh, maaf. Baik, karena peserta keempat dengan nomor urut 5 Nur Amalia Putri masih ada kendala, kita lewati dulu, nanti akan kembali ke peserta tersebut. Kita melangkah ke peserta keempat
dengan nomor urut 6, Yuswaldi Amir. Assalamualaikum, Yuswaldi Amir. Apa sudah bergabung? Baik, Yuswaldi Amir, bisa mikrofonnya diaktifkan juga. Mikrofonnya diaktifkan dulu. Yuswaldi Amir, bisa diaktifkan mikrofon Zoom-nya. Assalamualaikum, Yuswaldi Amir. Ya, baik. Assalamualaikum, Yuswaldi Amir. Baik. Yuswaldi Amir adalah peserta keempat kita, penampilan keempat dengan nomor urut peserta 6, asal Kabupaten Takalar. Baik, Yuswaldi Amir sudah siap untuk live audisi? Insyaallah siap. Baik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Yuswaldi Amir. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل لله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Baik. Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan yang terhormat. Demikianlah tadi penampilan dari peserta dengan nomor urut 6 atas nama Yuswaldi Amir asal Kabupaten Takalar. Alhamdulillah tadi sudah menampilkan penampilan terbaiknya. Baik, sebelum kita melangkah ke peserta selanjutnya, ada M. Syafiq Ramdan dengan nomor urut penampilan 7. Kita sapa dulu. Assalamualaikum M. Syafiq. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, M. Syafiq Ramdan sudah bersiap-siap. Sebelum lanjut M. Syafiq mengikuti live audisi, kami informasikan kepada peserta selanjutnya untuk bersiap-siap atas nama Muhammad Adlin, nomor urut 8. Baik. Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang terhormat, kita persilahkan kepada peserta selanjutnya nomor urut 7 M. Syafiq Ramdan untuk tampil. Kami persilahkan dengan hormat. Apakah suara saya apakah suara saya jelas, Ustaz? Alhamdulillah jelas suaranya. Syafiq, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك
صدق الله العظيم. Baik. Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan yang terhormat. Demikian tadi penampilan dari peserta dengan nomor urut 7 atas nama Yuswaldi Amir asal Kabupaten Bulukumba. Baik, untuk penampilan selanjutnya peserta nomor urut 8 atas nama Muhammad Adlin sudah siap. Bersiap-siap penampilan selanjutnya nomor urut peserta 5 atas nama Nur Amalia Putri yang tadi sempat gangguan. Untuk bersiap-siap. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Muhammad Adlin untuk memulai live audisi. Silakan Muhammad Adlin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Baik, demikianlah penampilan dari peserta nomor urut 8 atas nama Muhammad Adlin. Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan yang terhormat. Baik, langsung saja kita melangkah ke peserta selanjutnya. Akan tampil nomor urut penampilan 5 atas nama Nur Amalia Putri, asal Kabupaten Takalar. Bersiap-siap penampilan selanjutnya setelah Nur Amalia ada penampilan nomor urut 9 atas nama Salsabila. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Nur Amalia Putri. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة بالأيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik, demikian penampilan dari peserta nomor urut 5, Nur Amalia Putri asal Kabupaten Takalar. Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan yang terhormat, kita langsung saja melangkah ke peserta berikutnya. Akan tampil peserta atas nama Salsabila dengan nomor urut 9. Assalamualaikum Salsabila, sudah siap? Waalaikumsalam, insya Allah siap Kak. Baik, setelah Salsabila bersiap-siap akan tampil nomor urut 10 atas nama Haryawan Haris. Baik, Salsabila, waktu dan tempat kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik, demikianlah penampilan Korea dari nomor urut 9 atas nama Salsabila. Luar biasa suaranya. Baik Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan yang kami hormati. Kita melangkah ke peserta berikutnya, akan tampil peserta nomor urut 11 atas nama Haryawan Haris, dan bersiap-siap setelah Haryawan Haris atau peserta atas nama Arbianti nomor urut 10. Maaf tadi terlewat. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Haryawan Haris untuk audisi live. Silakan Haryawan Haris. Haryawan Haris, maaf, sebelum lanjut mic-nya diaktifkan dulu. Baik, silakan Haryawan Haris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Baik, demikianlah penampilan dari peserta kita tadi dengan nomor urut 11 atas nama Haryawan Haris. Baik, Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan yang kami hormati. Langsung saja kita melangkah ke peserta berikut, akan tampil peserta dengan nomor urut 10, Arbianti. Assalamualaikum Arbianti. Waalaikumsalam Ustadz. Baik.
Arbianti, setelah Arbianti bersiap-siap peserta selanjutnya dari nomor urut 12 atas nama Noval Pausan asal Kabupaten Sopeng. Baik, Arbianti, waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik, Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang kami hormati. Itulah tadi penampilan dari peserta dengan nomor urut 10 atas nama Ardianti. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke peserta live audisi berikutnya. Akan tampil peserta dengan nomor urut 12 atas nama Naufal Fausan, asal Kabupaten Sopeng. Baik, setelah Naufal Fausan akan tampil peserta dengan nomor urut 13 atas nama Ahmad Fatir Wajdi, asal Kabupaten Pangkep. Dimohon untuk bersiap-siap. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Naufal Fausan untuk mulai audisi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك
لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Demikianlah penampilan peserta nomor urut 12 atas nama Noval Fauzan asal dari Kabupaten Sopeng. Baik Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang kami hormati. Selanjutnya kita akan melangkah ke peserta dengan nomor urut 13. Ada peserta atas nama Ahmad Fatir Wajdi asal Kabupaten Pangkep. Nampaknya sudah mulai bersiap-siap dan kami informasikan juga bersiap-siap untuk peserta selanjutnya Ahmad Fatir dengan nomor maksud kami nomor urut 14 atas nama Aulia Al-Husna untuk bersiap-siap setelah Ahmad Fatir. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ahmad Fatir Wajdi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Baik, demikian tadi penampilan peserta nomor urut 13 atas nama Ahmad Fatir Wajdi asal Kabupaten Pangkep. Baik Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang kami hormati. Selanjutnya akan tampil peserta dengan nomor urut 14, Aulia Al-Husna asal Kabupaten Sopeng. Dan selanjutnya bersiap-siap peserta nomor urut 2 yang tadi sempat kita lewatkan, nomor urut 2 Muhammad Yusuf untuk tampil setelah Aulia Al-Husna. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Aulia Al-Husna untuk tampil live audisi. Silakan. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Alhamdulillah, suaranya jelas, Aulia. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Baik, Dewan Hakim dan peserta live audisi Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Demikian tadi penampilan peserta dengan nomor urut 14 atas nama Auliah Al-Husna asal Kabupaten Sopeng. Terima kasih penampilannya Auliah. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke peserta dengan nomor urut 2 atas nama Muhammad Yusuf. Dan bersiap-siap setelah Muhammad Yusuf akan tampil peserta terakhir untuk live audisi hari pertama ini. Ada peserta dengan nomor urut 15 atas nama Muhammad Imran. Baik, kita sapa dulu Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Muhammad Yusuf. Sudah siap? Waalaikumsalam. Siap, baik. siap. Baik. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Muhammad Yusuf untuk tampil. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Baik, demikian tadi penampilan peserta nomor urut 14 maksud kami peserta nomor urut 2 atas nama Muhammad Yusuf. Baik, kita Dewan Hakim dan peserta live audisi yang kami hormati, kita melangkah ke peserta terakhir untuk live audisi kita hari ini. Ada peserta atas nama Muhammad Imran, peserta nomor urut 15 asal Kabupaten Luwu. Tampaknya juga sudah bersiap. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Muhammad Imran, peserta nomor urut 15 untuk tampil. Silakan Muhammad Imran. Assalamualaikum. Sudah jelas suaranya, Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, suaranya sudah jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن
Baik, Dewan Hakim dan peserta yang kami hormati, dengan berakhirnya penampilan peserta terakhir tadi untuk hari pertama live audisi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara live audisi untuk hari pertama hari ini. Sebelum kami akhiri acara ini, mungkin dari Dewan Hakim ada yang ingin disampaikan sedikit kepada seluruh peserta yang telah tampil hari ini, menunjukkan penampilan terbaiknya, dan mungkin pesan-pesan juga untuk mereka dan juga untuk peserta yang akan tampil besok. Baik, kepada Dewan Hakim, Bapak Ustadz Nur Amal, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan apresiasi saya yang luar biasa atas penampilan anak-anak kita ya. Ini sudah ada 15 orang dari berbagai daerah. Alhamdulillah semuanya bagus. Jadi kami nanti tinggal memilih yang paling bagus. Ya, insya Allah. Baik dengan Ustadz Aiskambi, mungkin ada juga yang ingin disampaikan kepada para peserta kita yang telah tampil hari ini dan untuk besok, persiapan untuk peserta tampil besok. Saya hanya menyampaikan terima kasih banyak kepada anak-anakku, semua para peserta. Ini sangat luar biasa, dan apapun nanti yang diputuskan oleh Dewan Hakim, saya kira bukan berarti yang lolos nanti, yang tidak lolos tidak lebih baik daripada yang lolos. Mungkin saja pada saat anak-anak aku tampil sehari ini mungkin lagi suaranya lagi gangguan kesehatan atau apakah, apalagi dalam bulan puasa ini sehingga mempengaruhi sedikit suaranya. Tapi overall ala kulli hal semuanya saya rasa tampil dengan terbaik dan sangat bagus sekali. Kami terus terang sangat kesulitan untuk menentukan yang mana yang terbaik di antara anak-anakku sekalian. Semuanya tampil baik hari ini. Baik, terima kasih kepada Dewan Hakim dan ke-15 peserta lomba tilawah menuju Ka'bah yang telah tampil pada hari pertama ini. Baik, besok masih akan ada audisi untuk hari kedua dengan total 15 peserta juga dari berbagai daerah dengan waktu yang sama dan tentunya di acara yang sama pula. Baik, dari Studio Tribun Timur, saya Faris Alsyam pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di live audisi tilawah menuju lomba tilawah menuju Ka'bah di besok, Kamis 6 Mei 2021. Walaul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.